Apay nga ta ti lalaki no kas asawa na, nakasamsam it panagayat ken pamateg na. Kanayon nagragsakrik na ken rupa na, di na pay kayat mayadayo ken bakit na. No naglabas manunatawen pa nagdanada, nilalaki kasla isuntay mauma. Aglalo no malukoy tungti barkada na, agsapul kun sa bali babae apagragsakan na. Agsipot-sipot ka tuwag babae ka, ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manunurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takukwam ket putden na. Titawen na nalablabesen ngem 40, itirik na agsublit ka banwagan na. Agsapulen babae akalaslas bangan na, sa bali aputahe itikon kunana. No nagsasarak daniti barkada na, at dalata tay babae ti tungtungan da. Kantsawan da tay kadwada ngawan aramid na, kapoy kanot lalaki nga awan ti chicks na. Agsipot-sipot ka nuwag babae ka, ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manunurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takukwam ket putden na. Agsipot-sipot ka nuwag babae ka, ni bakit mo palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka manunurumwar ka, ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigaten manong baka day takupan ket putden na. Amangan nudim to amot pagtartarayam